Kwa ihinda ria mweri umwe riu, ministers andiki a karu atafariria mihango itiganite ya thirikari undu umwe na maabitha angi thirikari-ini makoretwo makiriirie iceera ria guthurima tabarira ngurani cia uthii wanambere guothe bururi-ini. Umuthi iceera riri riambikirwo kaunti-ini itiganite ta Murang'a, kuria gikundi kimwe kia minister matongoretio ni minister wa mai Kariuki mathurimire haria waki wa tabarira ya mai ya Northern Collector kinyite mwaka uria utanyite kuhuthira ciringi bilioni 3.8 na gucoka gwethera kihonia thina wa mai uria ukoretwo kuo guku bururi-ini. Ni twathitwo ni muthamaki na tugetikira ati Juni igikinya hau mwisho ni tugukorwo turikitie project icio, na nikio tugutumitwo guku muthe tuke tuhakikisha gutire na itilafu, tuhakikisha ati wira no urathie na mbere na tumwaririe tumwire ithuĩ twi wira na President Uhuru Kenyatta eke. Kaunti-ini ya Naikuru kumana gikundi kingi kia minister matongoretio ni minister wa ukui na miako James Macharia uko magithurima gicukiro kia mirigo mwena wa Naivasha undu umwe no tamburukia wareria kiriu kuma Naivasha nginyagia mwena wa Maraba. Kaunti-ini ya Narok maundu matiuma ngurani, minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe agitongoria mihango ya guthurima tabarira itiganite cia thirikari ari hamwe na tabarira ya mitaro ya gutemai magiko iri kuhuthira ciringi bilioni 1.7 barabara itiganite kaunti-ini ino ya Narok, ceceni nini ya thitima ya Suswa undu umwe no ria thibitari ngurani ikwandandurwo. We also saw some areas where we need to improve and perhaps give it a facelift. I know you have challenges concerning power, not only the hospital but the whole Narok County, but I want to assure you that soon we are going to complete our line from Olkaria up to Narok. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta atigaretie mieri itanyiheire 17 akorwo kirekireria itena ria keri na ihenya riri ria ministers rironeka tari ria gutigira ni mahota kuhonokia ciraniro ciake irereire muingi. Tumeshukuru sana kwa ile tour ya CS ambao wametumwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ni arenda tuhakikishe ati ni twaruta wira na ihenya muno niguo benefits ciambiririe gukorwo cia andu amako. Ici ni imwe cia tabarira iria mutongoria wa bururi gukorwo akihingura wanambere iceera riake kuri muingi, na haha noho atanyite kuringa nyoni igiri na ihiga rimwe ari kuonia muingi maundu maria hotete kuhingia na oho kumauha manyite mbaru riboti ya BBI. Muririkanie tukire na wira hau kabere na no wira wa kwibanga, na ni muiguite muthamaki ni aritie na akaria kuri ari na mwana mugitariki. Amwe a ministeri atwaraneirie nao makiuga gikino kiambiriria tu ni amu matuko meguka megukorwo na mihango mingi ona makiria imwe cia tabarira iria marathurima igitanyo gukorwo irikite mbere ya mutongoria wa bururi eherete wathani-ini. Leo nisikia mwanzo kwenda sisi wote kuja, lakini tuendelea kuja ili kuhakikisha kwamba hizo miradi zote ambazo mlikuwa mmeahidiwa zimefanyika. Gerifotera Kameme TV retore kwa ni Nugari wa Kamau.